Hagasngi ba arjang katayo Menteri Ketenat CNRD uba sustenis sotun. Ula plepat ba yak program Sampurnata Abhiyan 2.0 haga jingyalang kabelalong haga parish hall hanong po. Daga jing temu ban penklan cok iki kampen roy haga distrik ribhoy kabadai ka aspirational district. Ban penklan bat ban kentiu cok iki kampen roy haga distrik ribhoy kabadai haga jing itu kumkawai niki aspirational district hagari. Haga laiterik udampang arajar arpun rio Menteri Ketenat CNRD uba sustenis sotun ulalit ban plepat ba ya ke program Sampurnata Abhiyan 2.0 haga program kabelalong ha parish hall hanong po. Lawan banedan rengkat ru akan dikesengi uba Meral Bon CM MLA kanong po constituency u Abilash Baranwal u Deputy Commissioner ke district nalor ke officer ni Ketenat Terikam Sarkar boper. Habakran kini kesengi uba sustenis sotun ule thu baka thonghi jongka Sampurnata Abhiyan 2.0 kalong ban penklan ba ban kentiu yaki kampen roy kam tam ban pentikna bagi kampen roy kinyat ben hagisnong ki thau kam tam hagisnong ki bakendong jongka lek aspirational district. Lekan turu ya baru ke officer jong ki Tenat Terikam boper bagi netrelang rengkat kenang manla ban hok kampen roy hagisnong ibala mangkat kom ke aspirational district framework kam tama ke bayadai bat kakoi kakia ke puli putih karap karyang ke skill development nak kita samla bat kiwi kajing play ya ke Sampurnata Abhiyan 2.0 hagi district ribhoy ke dosha ya ke jingkit play bersisa jong sarkar jela ban hai kimat di kampen roy hakal lengisnong jong ki district bala itu kom gi aspirational district. Jom bersokar tembak bersokar adalah berpendekan yang dibagi itu kusnah ini ada orang lain ini mak yoder kunoba gelapan yo yang cemut aku akan ikut bawa penengkong sem ya bala berpendek yang dijudikan itu kan itu di mak kalau dia pakai sampai textbook jadi school berteori timely distribution of textbook in school standard dan kadang sampai soal data nanti kadang persiapan skrip yang kepandaian itu hypertension kadang hanya immunization yang belum dikenal kibat kendai berkata indicators become kibat sokar jelas. Begini ulang di dari kerjaan itu, kibat kini kibat kibat pasang, kiasya jangan begitu, kibat Ramadan, banyak sebetulnya kena beli kami di rumah. Bahkan ini tersangka tentang pelak mereka yang diberikan Sampurnata Abhiyan 2.0 dari setempat kawasan yang kembali isi dari tempat di lima. Bagi dia beritahu, ini belum masuk kan, dia beritahu di sini yang kita bertiga, bagi belum ini berbuat kerja, itu yang kilo berbuat kerja.